no mukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel namuntlha ta ka vulavula hi ku xana Mr Post byi nga va so dyo hlula Ben Mayengani na yeah, so ta khelo la hi mhaka leyi ri kona of course ya Gaga's birthday celebration and then hi tlhelo la liya yin'wana event liya yi ri kona liya ya very men's and women conference loko hi langutala kwalano first of all fike hi languta ti-price a ti fana mo swi vona and the main man hala kun'wana a ku ri Mr Post na swi tiva mi sweswo and then hala kun'wana main man a ku ri Ben Mayengani ti-price mo swi ta fana kwalano yeah, so ta kha hi vulavula hi swona namuntlha so ni vone ti-media ti nga vulavulanga hi swona swilo leswi ni vone ku yo it's fine na va yimela ni vona ku moya wu boya ku ni vone ku yo swi loko Master Tsonga na yese i controla media sweswi ni ta kha vulavula hi swona swilo leswi alright yeah, as I scroll ka account ya Philani of course hi lava those videos channel ya Master Tsonga analyst look affected swinene mhaka lo shedding the views ti se ti chicken swinene so ni ta kombela n'wina va mi kha mi vona ti-video mi nga skip the advert at all because swi ta tlhe swi affecta channel further more mi kha mi skipa because ti-views ti low so swilo swi fike swi famba as equilibrium sweswi le xikarhi sweswi channel ni to yi kahle although ti-views ti chicken leswi le ka equilibrium ya ni tsakisa laha yi nga kona so as long channel leyi ka ti-video leyi va ni kha ni ti chela each and every day ti ka ti ri karhi ti kuma 1000 views ku nge vi na problem hambi no one posted tinharhu loko hinkwato collectively ti kuma 1000 views channel le ka equilibrium sweswi yi ta yi nga na problem so n'wini to kombela mi vona ti-advert ntsena sweswo ntsena ya so hi ta sungula hi liya ya event ya va Ben Mayengani of course na mi komba leswi ni lavaka ku mi komba swona laha a hi sunguleni ka 11 hi ta sungula kwala hi languta crowd ni tala ngo crowd na swi twisa eka hina xihungela mara hi kho laha Philani nga hi komba crowd hinkwayo vona crowd kwa yi ri xinjhani leswaku mi le ku yi voneni kwalano hi leya ku na va Ben Mayengani as main man ma yi vona mos tibufe ni ta tlhela ni ya ka leya Ben Mayengani mi kota ku swi vona kahle nakona hi ku mi nga ta twela ku maybe a ni nga ri fair like a nga cincanga nchumu as you can see a ni tivi yi nga kombi kwihi mara a ku nga cincanga nchumu mi nga languta the crowd was the same a ni tivi kambe minete ya ku hi yini o hi tlherisanyana ndzhaku I think somewhere around here so a ku nga cincanga much to be honest leyi ni languteni kahle guys so there was not enough changes here ni shock ma yi vona se swo sweswo ya sweswi ta ka liya a ku na Mr Post of course hi sungula video leyi kahle ka 0 na crowd a yi ri ku fraseni as you can hear there mara ni tala ngopfu ni vanhu laha a hi voneni nchumu leyi ku voneni a yi jikeli ka leftinyana camera ma swi va ku tale njhani and sweswi vhiki hi twisa a ku ngheniwa hi mali I think this is a fair comparison liya le simplification a yi nga ri that much fair because leyi a ku inani a nga ngheniwi hi mali at the man ri very sure ku Ben Mayengani loko dyiwa car launch ne nga tala ku hindza mpimo so as it turns out Mr Post di hlurile I mean like sweswi a xi hundla whether you like it or not mina I'm going to be fair mina ndzi betha ni zondiwa mina ni prefer ku va ni ri fair and then mina ni sure ku mina ni ri one sweswi ni nga endla video ya muxaka lowu ni langutisini ti-page to tala leti tshamaka tibahowa a no vona nga vulavula hi swona swilo leswi and then a no vonanga van'wana va vona va rhana ku page lerani va voneni a va ri kona da a ni va vonangi va vula nchumu hi swona ku Mr Post di hlule Ben Mayengani hi crowd which is strange a ni swi twisisi a va vulavulanga hi swona and hi fike hi va fair hinkwako a ku ngheniwa hi mali 100 rand mi yi voni na n'wina crab box 100 packing 100 and press fee 100 so hi sweswo Mr Post di hlurile hi sweswo mi ya ka ni dihini hi evidence hi kona hinkwako and wa four ni tlhela ni ngetela na swin'wana marketing team a yi rhana hi vanhu van'we a ku na Chavi CMC a ku na Gagash a ku ri na the twins vanhu lava va investini mali na vona laha swo boha va phusha swinene so however a yi changi kahle so mi ri yini mhaka yaleyo n'wina of course mani conclude nchumu mi swonini ni no vona ku hi laha a ku tele hi kwihi
So question i ku xana Mr Post di nga va se dio hundza Ben Mayengani na hi power na i question leyi a ni tela ngopfu yona a ni nga tele ngopfu ya crowd ngopfu a ni ri ku mi kombisa mara evidence loko ra mi nga za subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe. Wastibu rhandza munhu tala hi yena ai u tlhela u vona straight u tlhela u vona mucato tatana wa vana ai vutomi byi helerile loko u na yena ai kasi yena u lava ku famba u lava ku vona van'wana a na tivi ni ku yini a na tivi ni ku yini akanyeka nje ka wena na wena wa swi tiva yena u tlanga ni rhandzu lava ndzi n'wi siya u fambile my baby u fambile my baby u fambe na ti-place